abarundi baratashye ubwoba nuko kuburenga mu bubonye umunsi mu minsi iheze umurubwira bw'umuhutu yakurahiranyiraho akiriza umuntu ivyatubaye ko bikwiye kutubera ikigwa. Abantu bapfuye ngaha muri no kaminuza bazamiriye purement intellectuel au plus haut sommet. Une question à nos chers professeurs qui sont maintenant dans ces lieux. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ko batubwiye yuko traumatisme idakavuwe ishobora kugaruka. Mbega banyakubahwa muri komororera kugwaruka gumu les enfants, les rescapés, les enfants, les victimes, et des fois les victimes. Comment est-ce que vous allez gérer mon fils qui va être ici, il a la chance, vous witegurira gute kwakira les enfants des hyper traumatisés. L'enfant d'un traumatisé est difficile d'un traumatisé. Comment est-ce que vous êtes en train de vous préparer? Comment vous allez c'est difficile d'en faire dans l'endroit de 65 et j'en passe. Ubwo yuko hari imiryango imwe nizo gasanga umwe ashimye uwo asanzwe ko yacishe bavuga ko ari bukeye neza ashimye l'autre et ça devient un conflit familial. Agomba kumva n'impanuro mutanga ku bavyeyi bari hano kuko ubwabo bariko baravyura ubwabo umwana wabo mu gihe umwe amutuza kuko n'ubu baguma bashimana badasangiye ubwo ari nacyo gituma baguma bababuza kuguma bizura akaga. Kagenze gute mwize gute ubwicanyi bwa 1995 mwabise igihe zina ubugira kabiri nabonye kuri monima mbuga perezida wa zirikana y'ibendise 1975 mwaranditse ko ari massacre des étudiants mugabo nagomba nsabe il ne faut pas caresser les oreilles des génocidaires ou des tueurs, il faut appeler chaque chose dans son nom. Twagerageje kubaza kuri aya mazina bose bakutaki. C'était le génocide, c'était le massacre des étudiants Hutus. Il fallait ajouter, selon moi, selon nous, il fallait ajouter les mots Hutus, étudiants Hutus. C'était comme ça. Haragiye abakuru ubwicanyi 75, 68, 72, ikabakabera mu mwaka 88, 91, 93, même plus, mugabo bagenda bakaresa les oreilles des génocidaires bakabahosha kumushi. Ni ukuvuga ukuri nta muntu nta bwoko bwica bose baba barishwe mugabo abishwe ukurikije le 8 étape c'était un génocide. Uravye byose yavuze byarakurikijwe comme l'autre l'a dit ibyo biziga biri bishikira na mirongo by'abantu bishe kandi kaminuza ande umita miliyon bisitane miliyon bishe 22 sokuye ahatandukana mu bitabo by'isi twakoranye nabo dukorana tufise plus de 5000 témoignages z'abantu bakorera poste commune ejo hari umuntu akabwira ati igusate muri nani aho abantu bafiriye abantu otabi bishe mu 22 ubu bagenda sedeli bagenda bakora ibizigabuririza sawa tero jenoside kugira ngo babaze gusumba abavyeyi babo. Karimo watangiye muri introduction yavuze ngo ni gute twokiza imitima y'ababikira ikintu kiza cyane nta yindi etape indwara nta kwiboshabosha nta kwibuha no kuyikiza ayo muti nyawo. Umuti wa mbere no gushira habona abo bantu baba bici abantu Moshe Felix Pavolo yavuze yuko ahora nkura bisha abantu azi akibuka imagine ko umuntu akwisha ngo ubundi kandi umuntu utuzi mu butungane kolektive dose biba bimwe jenoside mu dukoranye n'ubutungane bw'u Burundi mu makungu twafatishije witwa Kenya n'uziza tuko aba muri Tanzania azi Burundi akunze ndabikoze wenyene rero president ufite mu Burundi akisa babikoranye barazwi jeme meteno imagomba kuzibana akisa bazina bakorera ukisha nabo bimuronga yabahe mu bari gutungane bashari bo baritegereje nikuti umuntu no kwisha abantu byari 25 ubuhanga bwinshi cyane aho baritegereje umuntu yazamuze mwendo wabo aravuga bibera mu nzira y'iki ngakuba mu rero zikana dibe n'umuntu ukora
bwira abanyeshuri ba kaminuza bamenye ukuri kwabaye bizotuma n'imitima yabo ikira mugabo tujye kuvuga bwawe ubwicanyi n'umuntu abonye ubundi n'umuntu atabishaka mukamenya jenoside rero saba ko mugabo ntihave ntabwo bivuga ngo ababishe ni hari abavuze ngo n'uvuga ngo nta harimo abahutu babi harimo abatutsi babi harimo abahutu beza abatutsi beza cyose byo kuvuga jemwe ati tubanze twemere yuko byabaye byagizwe byateguwe na leta yari icyo gihe none ko n'abari barongoye igisirikare cyane cyane icyo gihe cya 1995 bafatanya abantu bamwe bari barongoye za kaminuza icyo gihe n'ubwo Clement Nkurunziza yarongoye abanyeshuri sajya kuba kutubarengana barasakagura n'indagara n'umusoma bakarambika ku murongo bukeye bayobora mu bigo bitazi kandi mu ngabo z'Imana ariko barata ni jenoside notanga inyishu mu mwanya muto w'imvuga nti il y a eu ce qu'on appelle en sciences politiques la construction de la réalité sociale. Kandi byamaze imyaka myinshi wumva nababwiye ko byatanguye kuva mu 1993 batangura kwerekana abahutu abaribo n'abatutsi abaribo birashika naho babapima kugira ngo bavuge bati tukuravye ingene bahagaze uri umututsi uri umuhutu tukuravye ingene ubwangabuka uri umuhutu cyangwa umututsi. Rero nagira ngo mvuga nti nous avons une construction de la réalité sociale qui est là. Igihe baza kwita abantu bakora mu maso bakavuga ati uge n'iboro kandi ni gake bihenda niyo babonye ko bakwihenda bavuga bati tuba niyegura ni ukuvuga ko hari ibintu twemeye uno munsi hari abantu usanga bitwa amazina ajyanye n'ubwoko. Rero igikomeye cya mbere twakora c'est ce que j'appelle c'est ce que je pourrais appeler la déconstruction sociale de la réalité ethnique et au Burundi. Tukerekana ko abarundi aba-ethnique ntiyariho hari imiryango. Wowe iyo wifuza kubakana n'uwo mudatangiye ubwoko ntabwo wibaza ngo iyo myaka uzoyironka kuko la déconstruction n'a pas encore commencé. Donc, la déconstruction, c'est un processus. Il doit pas tomber à mourir. L'État, le Burundi, ariyo yarekuye abantu nk'uko nabivuze mu mbere y'uvuze ko ari leta hariho abajejwe umutekano hari abajejwe intwaro hari abajejwe ibikorwa bitandukanye bari muri leta bateye igi abantu bitwa ko ari leta. Hari ikibazo ntaba nishyura bavuze bati mbega KBPC irazirikana muzomenyesha ibintu gute kandi bakampisi ikibazo nishyura kuko uno munsi bamuhamagaye nk'umukonferansiye nicyo cyonyine najya serukira ntimubaze ibindi ntaserukiye nimwarondera ibyo serukira muzoze kumbaza mu yindi kandi muyihanganire rwose. Hariho ikindi kibazo babagejewe mugabo byavuye cyari inyishu userukira ishyirahamwe ry'abashyize ku icumu rya kabiri ati mbega mu izina irihe ibi byabaye wongera bakiye inyishu na kenorohego bavuze muri jenoside bumva sinoza kukoresha ubu ni kubyumva ariko ndakubwiye ko ibi bifite ama-etape novuga atatu cyangwa ego atatu. Alors l'étape juridique de la qualification. Alors l'étape historique de la nomination. Hakaba na étape activiste. Wowe uri mu ishyirahamwe kuko iyo uri mu ishyirahamwe ry'abashyize ku icumu ukoresha beaucoup plus l'émotion que la raison. Ni uburenganzira bwawe kuvuga ko ariho nyabwoko nta kibazo na kimwe kirimo. Mugabo jewe nabafashije kuraba izo ntambwe mbega ubonye izo ntambwe wowe ushobora kubyita gute cyangwa izirikana izokibyita gute kuko byose si jenoside. Hakaba na étape historique c'est de prendre les faits rien que les faits qui sont têtus hanyuma ukagira analyse yacyo. Ni ibyo agiye kuvuga le modérateur ati biyangu
donc wihangane imyaka 25 yaraheze 28 yaraheze 26 yaraheze n'ubu wihangane jewe abatwasubira leta yarashyizeho urwego ruzoraba ivyo bintu rukavyita amazina ko wihanganye rero rero wihangane bose kandi ufite icyizere naho bageza kuri iyo gishu wakivuga uti gutanga umuti mwiza kuri yo wara niwe atabyishyura kuko abarundi bagendana akabonge guhamuka byarabyumvise vuba nakuze no kuvuga akabonge n'intuntu abarundi bagendana akabonge n'intuntu ni uguheza n'ububera aho rero kubatorera umuti umwe sinzi ko ari ikintu kizokoroha muga yabivuze hajya siro cyatandira nje gatoya ku bikorwa byakozwe iyo organisation cyangwa isindwe y'organisation ujya mwigisha muri psychothérapeute z'umuryango yavuze ibintu bikomeye cyane byatumye niyumvira naho nagize conference kuri ingene umuntu yogira yamuka sinari mfise amadone scientifique ziriya recherche yakoze iyo recherche zikuru cyane 6 sur 10 6 sur 10 bararwaye 4 sur 10 bakeneye un traitement psychothérapeutique. Alors, si on fait une extrapolation sur le monde, et 6 sur 10, les 4 sur 10 vont avoir un traitement, et va avoir 40% de la population. Et les 6 vont avoir, ça peut être 60% de la population burundaise. Pourquoi on se comprend ça? Et ça, c'est vraiment grave. Les gens qui comment, il y a une proposition à table, comme leta yogerageza uko ishobora kugira ngo ifashe abo bantu bari muri urwo rwego rwo gukiza abarwayi hahamuka bakore mugabo niba gukora kwa rundi bose biragoye ariko boza baramenya abantu basanzwe barongoye abandi abarundi ntibarongowe n'abantu basanzwe bahamutse kuko birakomeye bakabakura ni benshi icya kabiri ni twitwadeho buryo yego ati abantu turwaye ahantu ho kwishyira umwana usanga ndebye ati rero nabuze kenshi maze kumva gatanu n'itanu mu mahanga nkenzera kuko bavuga icyo byasize n'ashobora kuba barwaye mugabo ndibaza ko mubiri ntabwo ndabivuga ko kumenya ntacaba kugira ngo abantu bakire kugira ngo dukire kumenya uwakwiciye birakenewe kumenya uwakwiciye birakenewe kumenya ayo batazi hari abataba ku rupfu ubwira kabiri no munsi n'imyaka 28 kandi abataba ku rupfu aguma yibaza ngo yabwiye nka Tanzania ngo azugaruka bijyanye iyo nibwo bikomeye cyane leta rero yobijamo uko bubikora abatwasebe bari hano ugerageza bagafasha leta ingene yofasha abarundi bari mu kigandaro mu myaka 28 baganda bikaba umutwe wabo icyo gihe bari intambwe ya mbere kumenya ababiciye bashobora kumenya cyane uzabirwa barundi bakora uzabirwa ndasabirwa niho batazi kuvuga ngo urakoze abantu ikintu kimurera ukazobazana intege cyane inkoko bari bararwana buri munsi ubwo batavuze urakoze umunsi w'icyiza ni nk'uko batazi gusabirwa mugabo kumenya ukuri
ni byiza cyane tusaba rero yuko seriveri abatwara seriveri bari hano bodufasha kugira ngo twongore muri icyo gikorwa cyo gushyira imitwe yacu no mu mutima. Fait un lien entre l'histoire, la sociologie et le vécu. Donc, en bref, il est très écrit. Je vais nous faire no kwishyura ikibazo wa munyeshuri muri jenoside kibaza inone jewe ko nari nzi haba ndongoro tudasangiye ubwoko cyabikenda gute kubera no munsi umwana akubwira ati mbega papa ne umuhutu n'umututsi batandukanya gute ivyo bintu alors yabivuze neza au Burundi la société était fondée sur les clans et non pas sur les éthiques. Les éthiques sont devenues que sur une invention coloniale. Alors il faut que nous parvenions à démystifier ces choses pour ouvrir la société ancienne et burundienne et aller au Batagouti. Vous avez déjà eu le temps de changer ça en moment. Qu'est-ce que nacho? On se retrouve à FPS. Usaba umarizo suka gusaba ngaha abe ensemble d'accompagnement psychologique. Il est subventionné par l'État. C'est tout à fait kwivuza. Ko biragoye kumva uri kurabwirwa ibintu canke warafite ibintu hajya nta kigo gutondekana. Naje ndibuka nje gusaba muri kaminuza y'Uburundi se doctorat tuzagurungitse cyashe binyibutsa ivyatubayeko aroyitarande aho twahuriye imbere y'uko njya kwiga aho hantu batandungitse sizyo ngase kuko no bitikaruka ngeje bituma rero ugera umutima ngo utabamutonetse ivyo rero hakenewe ensemble d'accompagnement psychologique n'abaganga bazaba dusangaho kugira batwirure hejuru y'ibi biganiro babasabye ko vyoba ibiganiro dozanira abantu bakenshi kugira tubivuge bituvemo hama dutore umuti. Ikindi nacyo dusabe bagenzi bacu bica muri kaminuza ko tworengera ibyo twabaye tukajya hamwe tukandika des ouvrages collectifs. Uravye la plupart des ouvrages zari ngahanya abanditse igitabo kenshi usanga basangiye ubwoko bumwe cyangwa basangiye umugambi umwe. Sigura yuko iyo ouvrage oriente kira parece uno cyegereye isomo ryangiriye ariho turakuye nk'abari bo muri kaminuza ko byarenga dore udepase nawe ni professeur lecteur wa université d'Irak bidufasha abandi bakadufata tumizuba natwe rejene dogiteri tukajyamo hanyuma tukagerageza kwandika ibintu biri ekirije icyo bose ashobora kwiyumvamo. Benshi bakivuze ko abantu bakoze ibi bintu ni bande bari hehe bafashwe gute uno munsi batubwiye umuntu bafunzwe bakuye hanze eske byabituma bavuga niwe yabikoze byose bijya byose yari umuntu umwe wenyine batubwiye umuntu bafunzwe nibaza murunganwe ko bomenya abantu bakoze ibi n'ikibi bakoze impembo baronse. Ndashaka kugira akantu gato karo kandi gushima kandi ashimye iyi nama y'inzego y'ibyagize uno munsi ko bahora kubyarikirere cyane nyaje kwinzi ibyarikije muri 2005 nari vice perezida wa iteka cena kandi cena gatanu uwari perezida rero w'icyo gihe kidoga tumaze kubo kugira ngo urabona mirongo itandatu na rimwe umugabo basura mwiciye abantu bapfuye basesetse ubu mirongo icumi na gatatu nabo ngo perezida yapfuye bagacoka abantu bacasimbira abatutsi bakamizakura yageza kumubwira gatengere kandi abantu bari barababaye mu nzoka yigeze kubyibura ntabyumvise agatungire tegera rero ndibaza ko yaba ngaha uno munsi irayitegera icyatumye iyo explosion iba muri 2023 kubera abantu bagize bari bahagaze bavuga yaba ngaha akakurikira izi intebe za uno munsi kugira ngo yari gutegera cyane igituma byashitse rero abagira rero kugira icyo rero nuko tukura bizine rero kugira nuko bo abakwezi bavuga benshi atwezi bakoze twabaye
rero urondera psychotherapeuti yigishe bongereze ari abiga ivyo yavuze yo discipline rero rero bintu avyige kugira urongereshi aho bishobora kubeshi ushobora kugira ngo bagerageze kugira cyane ariko iyo deni irandura cyane umunsi batwangaje cyane urabashinga amateka urabati narimba mu Kamenge benshi bari baratwegeranijeho turegerana kandi umunsi hageze ko bafuba abo bana twakoma induru tuvuga tuti ni muduha abacu tubihambire duha abacu tubihambire kubera iyo tariki nibaza batawompa inyuza habayeho tuvuye mu Kamenge burundu nimba bahambwe saa 8 canke saa 9 canke baraturiye canke bagize gute ntabyo tuzi mugabo bari imbere boduha uwo muco tugazoronka ayo magufa yacu rero turabe kuko ibyabaye ni bibi ariko byotwigisha ubwa mbere kumenya kubivamo kumenya ko urwaruka rw'ubu bivamo tubisubiramo abivuga umwami wo muri universite kuko ndi n'umurezi umuduwaye abona byinshi atari mu banyeshuri nabirabira ko ageze mu matora y'abaderege ce soit les délégués bo mu ishuri cyangwa les délégués de niveau cyangwa les délégués généraux birori kuva ayo matora harimo ikintu cy'ubwoko icyo sagaseseshwa muri irabaho naho sigura gute usanga hariho udukote turi panshi qu'est-ce qu'on fait pour que abakura ubu bagakura biyita abahutu cyangwa abatutsi cyangwa biyita tukivuga kiri ubusanga ari ukavuga ngo twe turi umugambo uyu ure twe dufite ijambo natwe turi muri umugambo nta jambo dufise iyo jena ikakagira discrimination nayo kuko no mu banyeshuri iriho ugasanga nabo bavuga twebwe tukora icyo dushaka kujya duhagaze cyangwa tukaryama kuko ni mutuvugisha nitwe turi hejuru iyo ni discrimination ituma abandi umenga barekara qu'est-ce qu'on fait à l'université mais ailleurs pour que ayo discrimination nkayo arasubira kuba kuko la generation iko izokura ari utuntu duto duto tuma dukwegerako ivyo bituma tugarukana hahandi rero muri uwo mwanya narivuze nti najo tubirabe qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on doit faire twovura abantu gute iki ni ikibazo cya kubaza abantu barwaye turabona les étapes za z'ubuyaduke kuri jenoside mbega niho twigira ni ma étape yo kuvura kugira umuntu akire bivareye twumvisha ariko baravuga bose wumva umenga bose berekana ati baratubwiye nabi baratunitse yego nivyo mbega kuriya byabaye muri Afrique du Sud ese byamuhaye yuko uwishe n'uwiciwe cyangwa uwabuze bashobora kwicara hamwe bakavugana bati ibi byabaye tubihebe ibi byabaye naho tubyibuka ntibisubiye kuba ntibibe mu bandi hakorwa iki mbega andi ma etape twose kugira ngo dukire n'ayandi kurwara birabaho ariko nk'umuveterineri yibaza ko tubanza kubona aho indwara iri kugira ngo tuyivure agashaka kuvuga wavuze ko rehutwere tuzi byazanywe n'abazungu je ntabyo nemera kuko iyo ikintu kiva tubanza kuronderana na sanse iyo jambo uko ryitwa icyo kwita sanse etimologike ndimo kuko ijambo butu cyangwa tuzi serizungu ijambo ry'ikirundi ni ukuvuga ko abahutu n'abatutsi bariho peut-être abazungu baba baramplije ibyari biriho kandi na discrimination zoba zariho tubiravye muri kandi tuko twasoma ibyari biriho mugabo ntibyarengera none ko byariho abantu bakabibamwo cyane mbe turabe muri itwara ntabwo baba barabaye discrimine kubera ubwoko bwabo abazungu bataraza kugira ngo tubanze turondere umuzi w'ikibi iyo uhera niho twovura neza iyo ndwara ahandi ho tuzoba tubeshera abazungu bose nibo babigize ariko natwe twakire iyo sansi y'ubuntu bwacu yo kuba tuti kubera tuba tubifise
ubu byo kuvuga ngo gusirimira abatwa ibaza ko bitandukanye n'abazungu. hariho iyo mungere yavuze ati muze mutwereke ko uburundi ingene byagenze ku burundi izo etape cumi yego barasura mu ntumire hariho turabona aho ntumire ku gacupa tukanasoma ndabikoze hanyuma déconstruction est où s'adapter à la réalité. Ngaine navuga ati abahungu n'abatutsi n'ubu yabivuze iryo jambo ryanyeho kandi nabivuze kuja mu migisi ikibi ni za condition de vie difficile ubwo bantu bagiye kuba mubabarire kumwigisha wanjye yavuze ati abazungu babiranye ariko mbega iyo abazungu batazana exclusion yabamwe uno munsi twari kubona abahutu bica abatutsi twari kubona abatutsi bica abahutu wera kuko kera bahora barwana mugabo ntihagwana abahutu abatutsi nta na rimwe nabisoma kandi no mu gitabo nanditse ibyo nandikije guhera mu wa mbere kugeza mu wa kane ntabyo bwigeze mugabye urumva ko rero ikintu cyishura gutyo hariho yavugaga y'imyenda ati rodeni c'est une conséquence manque de la justice iyo ni intererano ntacyo bahindura ariko rero hariho bagira ati mbega deni mu burundi irahanwa nohaba nishyura nti yego canke oya kuko nta manza mu burundi ziracibwa abakonaissance z'abantu bagiye jenoside ukuye mu mwaka w'ibihumbi bibiri magana cyenda mirongo irindwi na kabiri abo bita Rumenja bahanywe baciriwe urubanza na senta ya gisirikare bitwa abajenosideri rero ntabyo ndabona ko ihama mugabo ngo nibo international le droit pénal international yahana rodeni tuko le révisionnisme mu Rwanda bagira ngo ni ingengabitekerezo ya jenoside ibyo rero bihana nko mu Rwanda bihana imyaka 20 siremera ati kubera iki abakuze batigisha neza ibyabaye abarundi baratashye ubwoba ni uko kumurengera ngo mubonye umunsi mu minsi iheze umuntu ubwite bw'umuhutu yakurahiranyiraho akiriza umuhutu kuko barazi ko agacamuzo no kuvuga rero ibintu by'ubwitanyi bigira gato biraca biraza bazote babyigishe bagiye ku mugaragaro kuko iyo wujije abantu kuvuga babwije abantu kuvuga kuva kera bituma abantu batakira gufuri nta muntu bivuga ngo umuntu atamukidoze hariho uwa niyonzima ati la désignation des faits mu gifaransa babyita le révisionnisme kuvuga ko irindwi na kabiri habaye ingwano mugabo ukarondera abagwanye ukababura ni révisionnisme kwita ibintu ukundi ugahakana uko byagenze ni umuntu aba yitoreye uhimbiye les faits or les faits restent des faits et ils sont têtus Sandrine ati amasinema ariko ni ikibwiro watanze ibintu byiza cyane urabaza ati mbega ni bande bakoze ibi jewe ndakurikirana cyane bya severe bariko bararondera abishwe unaramenya na bose bariko barondera n'ababikoze nibaza ko bazoba abishwe mu minsi iri imbere muti baravuga ati twereke uko byagenze nihagera ku gukora ibyo babigura kuko niba babiteguye bakavuga bati twigishe le contexte socio-politique de l'époque tuzobikora kuko twari tumaze imyaka 8 bikorwa n'ubu biriho twobikora cyane bose paul bandemba ko yatanze intererano nyinshi sinazigaruka ko ariko ndamushimiye kuko yavuze n'ukuri aho rero nkaba bika ku masonga kuko ndiko ndabona igisure gihambaye cy'umurongo wishyira kwizirikana ndagize ubwoba kandi ntagaretse murakoze naje sinjyewe kugira ngo explain ibyanditswe iwanje ndabona gushimira abantu bose bavuze batereye intera nziza cyane hari urabona umukobwa ashobora kwabira gusa umupfasoni yari umwanya wa Kamenge muri rya misi
jamais byari bigoye nuko yagize byaratunaniye ingene tuja gushimira barya bantu hariho amasekeri ashika agacumi agira ibitaro by'uwakane umunsi tugomba kuja kubashingura atutira mukanengesha turuhukira hariya mu Nyanzuki yari Nyanzuki twahunga abatemaguza hanyuma hariho abashoboye kubahamba sinzi nka batatu ariko abandi ntawe uzi inyuma iyo ivyo bizita vyagiye u Rwanda ryatubonera turatanguye gukira bukebuke kuko turiko turabivuga ubona hari nko ku marezo sosiyo hariho abarya bati abantu barikwagira n'ibintu tubagira extremiste bari kuvuga ibiki yambaye kuko wawe ubaye extremiste mugabo kurekanira niyo biterapi kuyaza bukebuke education mu mashuri mato mato gutanga gutegura abana kugira ngo bazogere muri kaminuza bari prepare c'est une bonne proposition ibaza yuko ari umusere bari ngaha ubifatana n'abaproposition de façon ubundi yabajije ibibazo bitaro bibiri ibijanye na signe de traumatisme z'iwacu ko hariya kuri moni handitse massacre des étudiants de l'université du Burundi ako kantu buto kaba kavuyemo ati yari signe ya traumatisme effectivement iracahari irahari c'est intitulé c'est comme 25 ans de mémoire traumatique non réparée. Non, aho twari kuri kaminuza icyo gihe igihe twashaka icumi 25 ans non réparée. Cela veut dire yuko ntiturakira none ugomba tukire tutaravuka ariko biko biraza mu nyuma bazokongera ko biko biraza hanyuma yasabye ko des protocoles thérapeutiques qui nous aident à guérir le traumatisme psychique, même la secrétaire générale de l'université a proposé. Je pense que vos propositions sont bonnes. On va en tenir compte donc les décideurs, je pense qu'ils doivent en tenir compte les disciplines qu'il y a, ou bien on va faire ce qu'il y a. Donc, est-ce que les bourreaux et les victimes, alors comment ils ça? Aho kazi nokarekera no professeur yagiye aho kazi nokarekera aba psychothérapeute expérimenté nibo bazi la frustration d'une victime et la frustration d'un bourreau ura aussi bamusanga barwaye ubavuga ati bazonyisura uko bose ndakira ubundi avuga ati bazonyihora kuko ndaziko nakoze ikibi bose bararwaye bategetswe kuvugwa rero uba proposé par des spécialistes en matière de